Jesus umasidek tay amin ti krus. Rigat ken tuok na ti adu gaputi basbasol tayo. O Jesus ko agbabawian nasakit tinakem ko napalalo ti basbasol ko. O Diyos ko pakawanen na ni Jesus gaputi ayat na kadatay aparswana. Imay ta subbuten na tayo iti basol ken ti imperno. O Jesus ko agbabawian nasakit tinakem ko napalalo ti basbasol ko. O Diyos ko pakawanen na iti krus ni Jesus na ilansa si aayat nga indaton na tibiyag na ken Diyos nga Ama basbasol tay tinkaruna. O Jesus ko agbabawian nasakit tinakem ko napalalo ti basbasol ko. O Diyos ko pakawanen na ijay puon ti Santa Cruz adda ni Birhen Maria agkararagtay kenkwana iti panangaasi ti Dios. O Jesus ko agbabawian nasakit tinakem ko napalalo ti basbasol ko. O Diyos ko pakawanen na. O Jesus ko agbabawian nasakit tinakem ko napalalo ti basbasol ko. O Diyos ko